dwumadi a wodie ni nyinaa refa ne say dwumadi a kese a ye bia grace water yesu moja sobolo sanoma na papa no onyankopon nam ne so ede baaye no ene say so ko Roma Catholic Roma photo rozo Roma photo books Roma photo entoma material said ya wo kan no eton and one of Roma for the year omudumadi omudie nyina ne ama Roman agidi ye college to every year ni nyina no this year last year papa ne che 86 billion in my church members me am no ka say me 1200 okay and nipa 768,000 and a papa ne ye o madoye wa asafunum 1,200 eh ye college to ye na oboaboa no ni nyina no 86 billion of the my church members. Ebusiamo akababa too much GH. When you first time I do feed the airtoward my message subscribe. No me Adom and one channel say anytime be I may any update be no over the first on sa ebeka. Some few days ni and I can video be air trend a 5 papa Sofo Adom Kyei Duah ho. Ne o chem say oyare a owedura onom a enye Yesu moja na oye no. Ne won oyare a oye juma na obranim pomu ne ya okọ hospital ana obroni dura oto a onom sene ade nche no obeye okay obeye fit no wetima to na juma pa oye so me my reaction to that video we say won share ya o hwe ye video say ya posted recently na obon say edase ebiom so no menen Sofo chacha etena say edi won komo but anse ne betena say ne bedi won komo no na medikan afre one or two church members of Philadelphia I mean no medi komo say eba ne sen na ye post video we ewie ya no members no bi so afrem ya omudi inchirimu a enam de ntia Sofo Adom Kyei Duah eka ania okaye no me sembre no yankuni nkutie di omo kaye because omo frem ofun so na me record omo na me kire omo say record ya me ya no me post omo so me post na kofo hu senior issue no esifatie. Hello Eja, good morning. Morning, Papa. About too much platform user. Me do so anopay. Good. Yeah, information be about abontin na eno na ma yedi enkomowe. Information about abontin yes ye papa Sofo Adom Kyei Duah. Yesu mjana oye no. Ono akasa onumbi. Na so woyare a owo dokitafo a omo hwe no. But kakabe na obetima aka because bi ni madwen mu kesene se ade na Yesu moja na waye na oto no ono anu onumbi yo minya bedawase ema eba ai anopei se wabo mi punu na meni wudi sankomo yi yankopon sira mo na dwumadi amudi no onko so ma mo hu nyansa eni mudie. Amen. Na said ye asetra weni abrabo mu Ghana ni nyina ye hwehwe ni yi. Okay. Yes bi a Ghana ebe hwe ase. Ama Ghana akodane amanfo. Yeah. Na dwumadi bia wonipa bia wodie no. E wo so hunu se Yankopon na de sa dwuma na ide. Asewunsa. Enti no Bible kan sem bi o say obi abebu ate se de ni nyuma a wo ye de etie. Okay. Na ya na ye Ghana ana ya wani afa no say sebi o police ni soja ni sofo omo aban penimfo dwumadie na omo di ni mom na bia ya dwuma Yankopon de ama omo so omo de no wa dwuma wo ye na e wo se o pese Yankopon ohun na wo se wonso no wo se wani munyam woni wo ye ho a dwumadie bia wo di nhunu se wo ye sai dwuma na menyame. Okay. Including if you macro Yankopon do mama ye no say ye ne kwala ne ti na ya ma kwala ne
pon yama nkwala na ehu nyame akwan a ebewie akiri ne yan na nsa nkwala no ebeba beye nkasei ewo yabra bumu daachi bi no great ankoma de enti ama wo fra mi a ye di sa ankoma no ye papa stevi adum chi bia ohene me amene wo kasei na me ya asafo bi mu pani okay asafo kesiye bi wo Ghana anam ye mu pani ba na ebra me ne papa no enya encounter ewo True Television Second Chance TV so na mi tie papa ne nsam nyansasani ndisam ka na papa ne ka no me drama suffered na dem almost 1 to 2 years etie papa na unse eno kwasem bi wo papa ni mu akristo so mo ahinta yen die ni prayer material na wo use no eno kwasem wo mu ni say papa Stevi Adom Kyei bi anka nkyere ne church member bia say hwe na wan ko hospital eni papa enchi seye mu saada me amene wo kasei wo ba mi fie a me wo hospital me mayan kwala me wo hospital no e wo mi fie asei okay me mayare a me momu palenso ne enu ekeka wa cheza akwala bia ifinye nkwala nya infection omu kotu no mu nya infection a me to hospital do na de ma wo mo okay na eya na Ghana ani nipa bi wo pese ade na wo ye no obe say na to the sense say Ghana has obi enkum odwani a wontimi niga iri si okura pre water ye no okromu a obi betimi akondem obi die because wo se nipa ne de ye tunti no obe fa kwan bi afo me wo se pre water ne nipa ne ye ne de ye okay so so GBA security TV social media yesia wa sorry last Sunday ana wo bu say all say yemusa answers de chiri nipa adwene ana obi musa ye papa Stevi Adom Kyei bia say social media no ge bi ni nam so say na busia ni bi akọ papa so ni bi na woko ye man wo no hospital draw say onum na ade ntina say nipa no ko hospital ma ye no operation ni papa Stevi Adom Kyei bia na be ye ma na okay so what you say entino eye nipa bi na be say papa no de dwumadie na wo di e wa asase we so ye Ghana ase ani wiase nyina no ono no wo kire say wo ye Philadelphia ni na wo say onum hospital adura na wo awunim dia wo ye de wo ye because ono so wo ye adwuma na wo bra na no honam twetwe na ono wo ye de so hospital adura ye de enum ade abeto no na wa ye free enti so wo ye Philadelphia ni e wo say Ghana ha say na e won ma mentro o my Ghana so wo ye Kristo ni a na so bi ye wiase ni a Kristofo ni o mu wiase o yeah ana Ghana adiboyefo ni wo mu wiase na mo wo life na be live wo Ghana man na ba me hu sa wo yo Kristo ni papa ana wo ye ni papa yeah aduane a odiboye ni toba na restaurant ayaye no o Kristo ni ko to aduane ni bi wo wadi ni na odiboye ni so ko to aduane bi wo wadi so wo ha dan fi a wotimu no ebra diboye ni okrofo dwamani to no saa fi wona wo Kristo ni tutumi ko han fi o ye den e ko tena ho na mo mabra bona mobobo fi o na ba mi ehunu se we ni papa na we ni paboni ni yeah so entino se obi se ye papa se Adom hokra wo wa mo doctor bi wo na yi ni video no wo se ono wo se Philadelphia na nya somo bawia wo de wo ehihye ebe se wa wo se ana ye se ya de aba ye nko hospital ma ye no hospital do ente sa da me ne papa no ehia ye a ne mabe na safu ba no from 2018 ye be si ne papa ne kan bibia sa wa na asem mu da
Nemo the opus was trying to say Christo and then Yankopon no cry now boy bass as we soon. Say a good year don't see their 2 year dear Munsuya day and Flemmy. And to know what you see also to know what just a way Abrabon dear why you dear and you know. Sabrana Wapimono, a honor who say, O Frew to Didier Swana Moons, Papa, my yelly may be Nanso sono every way say with dear. I just a woo ben Emma, dear say, dear Maya will be beer and ye and to Didier or go to Nesra Rade, others are from Yami, others say, but Brabana will born a normal being and then enquire or Brabunu. Enti Adom nyame hu mobo na metumi gidie so na mo se ya ofiri osoro musoro na wa ba be dey wa ba boane. Okay, eja ni de ma mo wakasa kra asem sa kra pesa kan bi so na yese mate adansidi bebre free Sofo Adom Chedua asafo ni mo adansidi ano ye hye senkofo mo yare o mutimu ono munum Yesu moja na nyame yomo Adom yare ahodo etino yare ben na Yesu moja no entumi nsa ni anu ntina eye didie no anu ntina eye didie no Yesu moja no de wo paso kwa abrochiri de wo paso wo ai sitani abrabom bibia wo wiase bia no awo de to obi o yefu mameka se mi to Yesu ni moja no se ana ade ba ko a me pese me clear wa ha se ni se Ghana for you obi a o sebi lack of knowledge na yen nyinti amata bia no ye kasa bebre. Okay, sa no ibi obi timi ye duro awa Ghana ha se na watu di angel cream da na Ghana for be kasa dia angel cream na kwa tren ye no odi abofo di na to so meboa. Okay, so obia branding Coca-Cola no watu di Coca-Cola obia brand bi a kasa waga ewo wiase nyina no obia brand edaso. Okay, Ultimi kasa adenti nipa na ye ka na watu di Kia anazo otu di Toyota eye brand ba eja ni keni di mo me de me Sofo Adom Chedua no me ni wasem boni bia na maintain ni wasem boni bia so be that ensema ko ka abontin no ena ma yensu ya na ebise mu kwa isa denti na omoka ne sa na ba cho di ma ohun ni se asofo pi na no eyesa djumedie no se ne be ya omode be jisike free enkrofo ho ne won kwane ba so bi wono ma we wakofa insuo o se sa insuo na watu din okofa samaraba na watu din na okofa ntoma be ni wehwehwa twehwe na watu din na akase we ye enkwaje ntoma we ye osuru nsuo we ye agrada samna etino sawota ebe yesi na nya shiga ejuma hye ya omudi dupu church members o se bi enuti na omoka ne sa no de wo mu nyina ne se ye papa se mi Adom Chedua asafuna ye wo mu nyina papa no onye ye sempoa no onye ye kapre. Okay, onye ye sempoa na onye ye kapre papa ni dwumadi a wo die ni nyina no fa ne se dwumadi a kese a ye bia grace water Yesu moja sobolo san nyoma na papa no onyankopon nam ne so de baaye no ene sei so ko Roma kalika Roma photo rozo Roma photo books. Okay, Roma photo entoma material said ya wo kana no eton and one Roma for the year omudumadi omudie nyina ne ama Roman agidi ye call us to every year ni nyina no
This year, last year, Papa Niche 86 billion in my church members. Me am no ka say me 1,200. Okay. And nipa 768,000. And a Papa ni yo mwadoye wa safunum. 1,200. Eh, ya collection ya to ya na oboaboa no ni nyina no. 86 billion of my church members. Papa, Bezan Okasana was on G offering and American say one offering na yagino. Yeah. Say my G offering. Now say end of the year no. Masa discount ma offering no Nigeria na say offering e wa dia. Wa babu no asade ma ne so de money bium. Okay. Yes. Oh nice. The 6 billion na last year nya eni nyina no. Oboaboa 6 kana no. And what the my church members say nipa 786,000. And I'm not coming, I'm not coming, 1,200. Any church member, Bia, or we are 400. My main California, you on my Bia 1,000 Ghana. This year, I'm in no Casey. Or almost 260 billion. 260 or the man you bought 10,000. Na ne buta ye den say or the board on from pay ejuma nye. That's it. You will under one the me no kan kura ni woni pebu a wonyame ahira wo e wa so ni enti wo no won kan won twiro bi. Oma ho kire wo mu ebu wo school ni o pista kakra bi abi a support no ho. Yeah. Yep, you will mammy go common 500, no, they are support no. And this for no na. We are on the same when you are no amount forms. Now what fill forms will be a way and a person me. A human person me to me, scatter class to me a boy. What's uncle for me now? And you pay a boy, money, you pay 10,000 this year. Okay. Entina asafuna ukomu no emfaso papa ni nya oso ye sei hwe asasina ye yeso 31st night no eye 572 plot asole be bia ka prenim. Okay. Papa ne mo afode e wona asole dan mu ho eno ani e collection aye beto ye to collection ni wi a na collection no o preaching ya even say wo bia okuku asafo ni mu a ye wo boss abubo edan no enya afa no obebusa asa 4,200 bra fa dia wo de kwa asole na no na wo de ko ye de wo de ko tu uwi ana wo ko ofie eja me da se pasa na kwa we nya bro ne me akasa for say men be saudin because when person we better would dinner about Kujina. Oh, and your problem, Crammy, Brother Isaac. Okay. But that's me and the church member. Neviasu, a Sofo, a coin only the Pebby Faso. No, Papa, review almost secret. All many Pibia bomb also say, as I Solia, and no one is soft for me and no, a winning uncle. Enti ni yene ho no ukwa sori a wow ya wadwe sakra wadwe ya wu ye na bo wabra bo se Kristo ni na bo mpa ye kire wu Nyankopon na obeti o ono ama ne ukwa ma unko hu ni se makona ni papa bo mpa ye mame one okoye na doye o de opafa sike wo wiase nyina akoye na doye na kire wu din gudu se bia papa onfre e na wase because what's ono enye wo na obema na duane adi Nyankopon na odi dwumadie ni share nsa oba no odi betena sasi so ai abon ho bra odi kan no enti so wo ye sofo a wo ye odwankafo wo na wo be hwe emma no enye ma na wo obi a wo ye enwa no mom na hwe wo no wo ye odwankafo ba. Okay. Eja me da se pa se oni me agasa da pa we na komo ameni odi e no ke me record ya pa cho se metime ma post tu me only problem bia me da se
me da se pass on the person who friend me say o program me amanfo bebre ayeye ayi obu asa de ye kan obu anu wa kan wa twe na no ayeden papa na so no makofa ebi no man basa no mo de abeto social media no mo kan correction say woman bebre o wa me no ma di nkomo say de me ni wadi nkomo ya okay and the way the messed on number na be ni a meet me ask am for problem now friend say me wi am person me no usia na ye di nkomo fa papa ni nyame say ya papa ni nyame adwuma ho de am serewa but the papa ni ye no yen ntena o magana fo musu bambone ni say papa na wo ye ne da okay eja kemeda se pass on me asida nyame de yankopon hira o amen na on kan amen amen se pass all the way out okoti en kitahodi e course between me and one member of Sofo Adom Duah asafo your friend Isaac Kwatin utie ne nkomodi ni mo a ne akwakoye se ejuma pa Sofo Adom Duah no Ghana for pina enenje ho ana asofo pina no enenje ho a omo pe kwan bi a ombe gu papa ne ho fi na ma wanya edin bone e wo Ghana for eni so nanso omo na omo ya Adom Duah church members omo ya Philadelphia for ne de omo ni so mo de ba papa no e bo omo ho ne adaje ene ahonfama papa no e wo e de ma omo ene papa no eni beje ho se ombanya ejuma ye ombanya tete papa na ma brabo etimi akonkan Jimedi o show too much GH. When you first time out the video to one my message subscribe. No one me Adom na one channel send anytime post new video biano on sa everything that can. Share video we ma adofo. Many days say any other update we be biano no. Mesan ade abesomo ofudi so. Me dey need too much.